Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Australia chuan azona kumni nan lanina event chu ain siam le mek tia soin a omzia chu thuilian le thlipuina sa taka thleng thei ti na ni lanina wang hian Australia chuan kumzabi khata thil thleng train rosurna sa turu tak Australia in anuai ani mase lanina hian khovel mun ran weather na sa takin thlak danglam thei bok World Meteorological Organization WMO chuan lanina hi ala puang lo chungin ain lan le thei ti in a soithung kumina lanina tur chu achak don lo thung ni in Australia's Bureau of Meteorology BOM chuan antar lang ve bok climate model mangin lanina chuan huna o reidon lova kumsang ni somni pani samaremo fawang thlenga o angti in antar lang lanina hi khochin in thlak danglam na sa thlen tu pathum zenga pakhat ni in El Niño Southern Oscillation ENSO noya warm phase El Niño te cooler phase La Nina le neutral phase te anni La Nina hi thlichak takin Pacifica South America a warm surface water te chu Indonesia panina chem thina heng warm surface te thlak tur hian tuivat zok in mun an lua ta thina ni Australia chuan La Nina hian temperature vot zok thlen thein hei wang hian heat wave le bus fire te thlen theina atitlem zok thung mase hun pa ngai aya hnong siamin chu chuan tropical cyclone le atizing thei thung Queensland chu tunkara ro surna satak le tuilian po tok thei tia hriat tir lok an ni a karkalta po khan New South Wales a Forbes a tuilian wangin inseng hoina thleng bok La Nina hnung bera wang khan Australian sangtam takte chu tuilian wangin an boi hle a athil ti chiat lutzong po Australian dollar tluk le ding on khatvela chut ani La Nina hian Canada le Southern US a po thlipui hlom zo ka thlen thei boka hei baka hian vur lan sa athlen thei bok UK le Northern Europe lama po La Nina event chaktak chuan thlasik na taka siam thei boka ni climate change chuan Australian mai baka global climate a khoi danglam zela kumsang kha zakwa so matanga sang ni som pakwa inkar chungin Australian climate chu 1.44 degrees Celsius in alum to a Southern Australia a wet season October tanga April in kara ro surpo kumsang khat zakwa somko nu atangin asatel tel bokani heti la hian Sudan sipaiten Prime Minister adin mun ngaya anda letle Sudan buena kan hria a an sarkar chu sipaiten an paithla ani kha Sudan sipaite chuan Prime Minister Abdullah Hamdok chu athuneina an hne chu nuwa adin mun ngaya anda letle politics boina ka inoya wanga man zongzong te po chu ave kan tiambok October ni somni panga a sipaiten sarkar paithla a thuneina an hne chu du lo na lan tirin mipuite chuan lung oilo na an lan tir chhun zom renga sipaite le civil mi te inkara boina chu ka wangin civil mi somli pakhatan thi to ni a soyani sipai hautu General Abdel Fattah al-Burhan le Prime Minister Hamdok te chuan in thlan buat sei ma chu sipai thuneina hnuaya thau Hamdok hi Prime Minister ani le dona akai roi sarkar din turin inremna an siamani heti lai hian norhoi hotu te chu he inremna siam dana hian an lung oilo hle a sipai rorel na dulo na lantir na kongzo a political party le Paul Rang inzom khom Force for the Declarations of Freedom and Change chuan Hamdok chu phatsan tu an puwa norhoi hot chun zom zelan tum ti an soi Hamdok chu Prime Minister da ni le ma se thune na top chu sipai kuta vekala omdona wangin civil sarkar hlanga ding thei don lo ti an soya ma se Hamdok chuan buena na sa jok tur le buena chuak wanga nun na chanpung zel tur ven na atan he inrem na hi asiam puini ina soithung heti la hian United Nations chuan sipai le Prime Minister Hamdok ten inrem na an siam chu lom omati thu soin sarkar rorel na dulo na lan tira wanga man tepo arang thai ang bera chua turin a phut bok heti la hian Bulgaria khothlang lama tholeni nimin jing khan Kuala bas che chualin na kangzuya mi somli panga an thijinga hian no pang som pani an tel mi pasari an hliam bokani basino dan meshodeni ai register ania Bulgaria khopui Sofia chimthlang Bosnek khobula anram huna jingdar mi vela che suala achet sual chan tak hi hriat chian ala nilawa heba sa chuang te hi Turkey khopui Istanbul a chol mangzo Northern Macedonia lama an kir lam an che sual ta ani Israel Iran lam an ngai thavele te ang
Red Sea tuipuya Israeli Emirati le Bahraini Naval Force te chuan atum khatnan US warshipa Joint Security Operation na in sipainun chananzir ho thlakalta lokhan Israel Port City eilat marlam thalera airbase sipainun chanzir bokin Israel ramdang pasari te chuan vansanga anin do thlona te indonun chanan lantir bokani heng sipainun chanzir na te hi Iran vona anga ngai ni in tun hada Iran chuan lian tham takin military exercise an nei ve boka Israel chuan armed force te budget tipungin $1 billion khat point panga laya da a hei hi atrul thuta Iranian nuke te an bei theina na ruam manakal zela ni bok Israel in indawa dulova mase Iran in nuclear ral thuama na yero kan rem tingai don lo ti in Israeli security official te chuan an soya Iran in a nuclear program a masona nei zel kara keini point chet lak dan tur kong rang kan bo zui ve reng ti in asoi bok heti lai hian Iran le khovel ram thil ti thei zual ram panga US potelin chung ho te chuan kumsang ni som panga nuclear deal Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA chunjom zel dan tur November ni som ni pakwa hian Austrian capital Vienna a soi hona an nei chunjom le don JCPOA mangin Iran nuclear activity te chuna sa takati tlem ni in Iran chuan NFRM ti boka chuti lain Iran rek na nasa taka hli ani ve thungang mase kumsang ni som paret khan khati la US President Donald Trump chuan JCPOA atangin USA in hudo pui tadayani kha tuna in biak na hun hi an puan fel chautia Iran chuan uranium kg somni panga chu za asomruk purity in athlifim ti in na soizuya za asomruk purity hi nuclear bomb siam na thamani Tehran chuan uranium thlitfim te chu ral thuam siam na na man tur ani lawati chungin mase tuna an thlitfim ang quality sang le tam hi chu nuclear nei ramte ba ken an nei phalo thung tun ma zong a in Iranian te hi nuclear ral thuam siam an nei to zok ti in Israeli security official te chuan an soya hei hi state of Israel chuna sa takin hong nga lo thei lo ti in asoi bok Israel Defense Establishment te chuan Iran in atum tak zetani chuan nuclear weapon pakhat siam turin uranium thlakhat chungin an nga tok thei to ti in an soi nuclear ral thuam nei nge yangai ma se nei anga lang du lo Israel chuan Iran in nuclear ral thuam na ya du lo bo thunga Iran chuan tun thlengin Israel state ala pom lo bok US le Arab Gulf ramte Israel in lei china nei that pui te chuan Iran in nuclear ral thuam na yan thu bo lo boka mase engtia thui chi ange an kal pui ngam do ne ro hria tani lo Israeli National Security Advisor Louis Yaakov Amidror tuna Jerusalem Institute for Strategy and Security ya senior fellow ni mek chuan kumsang khat zakwa som ko tirlam khan military intelligence lama an thola in Iran in nuclear ral thuam nei lo omna lo soi to ani Iranian ten nuclear ral thuam an nei leklek to ti chungchanga hian Israel om hle hle theilova Iran in nuclear ral thuam nei lo nan che talak thuai angai ti in asoyani kongdang reng kan hrelo bomdar mai lo chu a chan chu Iranian te hian nuclear ral thuam na yan du na hi an ban san dorin kan hrelova nei tumin na sale zolin che tan la zel thung zo kang ti in asoi Israel hian a mel ma te nuclear reactor tum ni alo ti che to a sangkha chakwa somret pakhat khan Iraq nuclear reactor ti che in kumsang ni pasari khan Syria nuclear reactor ti che chak to bok mase analyst te chuan Iran nuclear program advance to takle mun ran kalpui underground facility nei te ti che turin Israel in theina nei to kem tia ero zona an siam thunga Israel mitin ten Israelin Iran nuclear siam na mun te abayani chuan indona khir khan te kena zui don ti an chiang vekani ti in amidor chuan soi Iran chuan bayato kani chuan nataka chan le tur thu soi lok sa in aral thuam le theina pi lama fir fiak pola puite Lebanona Hezbollah rocket sing tam tak nei te Syria le Iraq Shia militia te Yemen hel Houthi movement te le Gaza Strip Islamic Jihad militant te chu alam tang vekan ni don bokani aso khokna sa tak don ma se Iran in nuclear ral thuama nei na kum enge moza ta hnu niamani thei pha don phot chuan Israel na bai mai chu hlok zo ka nga yan ombok tuna ero diplomatic manga chin fel tumna kalpui me kani thunga diplomatic channel hi a hlotlin kan bei sei ti in Shima Sign
Mossad Intelligence Agency ya Head of Research hlui chuan a soi mase tuna tak hi chuan beiseina nei san har ka ti atibok US President Joe Biden administration chuan Iran hena JCPOA chunjom nan mutual compliance kalpuya rota mase hei hi Israel sarkarin a hnol thung US sarkarin rotna asiam ang chuan kumsang ni somni panga hnuwa Iran nuclear program a khuwa khirna rang te chu hli ani dona Iran in ballistic missile development a kalpuya limit siam ani don lo boka militant group a thlop te ti top tumna lo bok Iran hian JCPOA alert le andu to in ka hrelo ti in sign Israel Institute for National Security Studies sa Iran program kai hruai tu chuan a soi andu ber chu hrek na hli then ni in chumi tur chuan pe kan na yangai ti pon chiang zona umta chu Iran calculus ni in engtiang che in nge an economy in a pui ngai ti ani ti in a soi Iran hian in biak na ti khotlai zelin chuti chung chuan uranium thlit fim na centrifuge te chu na sa takin a virtir rengzo ka uranium thlit fim nga man viawa tuma ngai theini in an soibok kumsom kalta vel khan US le Israel tangkop chuan Stuxnet computer virus mangin Iranian nuclear program anti-boy to tia soini bok tun nailoka Iran chuan Tehran khopui dai fema Al-Aziz remote control machine gun manga an top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh an thana Israel chu mo phurtu ti in han soibok indona kara indona tia soya Israel chu na then Syria a Iranian sipai mun puite chu indo thlona le missile tena beireng boka hei baka hian Hezbollah te chu a beireng boka ni hei mai baka hian Iranin nuclear ral thuama na yani ngat chuan lo thei lawin Saudi Arabia Turkey le Egypt te chuan na yan tum ngei do na ngai ni boka Washington chuan Middle East forever wars chu ti to pa du hle chungin Iran chungchanga chuan du thlan tur danga mel tho bok tun nailoka sipai nun chanjirna US warplane leinoya nuclear site te bom che thai Buster Bunker bom chu Israeli fighter jet panni ten Israeli airspace an veng lut boka strategist te chuan Iranin nuclear ral thuma nei lo na ti thei chun chu sipai chakna manga bai mai ti in an soi to ani boro ka in mung lian le a chanchin kan ngai chang zel don ni a ole khati song kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole